Jaram hino ɗo tarika fiima antu heɗi to moƴƴa. Fii suka galo on ko annabi Isa woni yeeso fow. Si tawno ton hara miɗo anduno ɗum hunde ŋakkantanolam ko honno mi hendorta ɗum. Hari goɗɗum no ŋakki ka nder ngurdan suka galo on. Hay e goto non wattanali yili e mum. Ko hettiɗo himo laba himo aldi fota non kono kanko no woodi ko ŋakkanimo. Himo jogino kadi gandal no gasa hara sugu mum no lellamma ka nder ngurdam ma an kadi. O alano ɓuttutelemma ɗum ko honno o wawirta huwugol ɗum. Annabi Isa no jogi jaaba wongol. Karamokojo moƴƴo, hara ko honɗumi haani wadude fiyo mi heɓoy ngurdam pomayanke janɗam. Ko ɗum woni ko lellanimo. Ngurdam pomayanke janɗam ka gonɗinal e inde annabi Isa nden fuɗɗorta. ɗan jokkito to ɓawto mayde nden. Ko ɗum woni ko o faalano. Si hiɗa faala ngurdam pomayanke janɗam, aray ko ya huutor yamiroje ɗen. Wata a wujju, wata a jeenu, wata a seedi to fenande, wata a ittu hoore, teddina bemma e yumma ma. Mi huutori yamiroje ɗen e nder ngurdam andam fow. Hara waaway jaaborde wano non. Yeeytu kala ko jeyɗa, senditana miskinɓe ɓen. On say ara jokkami. Ɓay suka galo on nani ɗum. O aan ko fii hari himo alɗi fota non. Hino yurmi non tawandema o woɗɗitike. Kaali sino hittanimo ɓuri annabi Isa e ngurdam pomayanke janɗam. Hara o tigi wawata wonude alluɗo e jokkowo sono kala annabi Isa. Hino waawi. E hino ko hanuɗen landade ko hombo wonta yeeso waɗen maande. Ko on ɗum woni nafa pitilol? Mi eɓɓidiray pitilol e annabi Isa. O wonɗo ndaygu aduna on. Hara miɗo waawi huɓɓindengol. Hino labandegol huɓɓi. Ko honɗum waɗata simiɗo jogiti kakol $100 fewtinagol pitilol ngol. Kaalisi on saggay ndaygu ngun. Mi faami ko kaalisiji ɗin wonti yeeso e nder ngurdam suka alduɗo on ko annabi Isa woni hikkiɗo on. Kaalisiji ɗin sendiɓe e annabi Isa. Lannoɗe ngurdam makko ɗan sertayno. Joni non mi jogito to kakol mbuuɗi ɗin ɓaawo pitilol ngol. Joni annabi Isa artika aranu kaalisiji ɗin no jalɓuɗe. Hara hiɗa suti hittendi waɗugol piiji ɗin no haaniri non. E nder ngurdam suka alɗuɗon ko kaalisi on wonti yeeso. Ko ɗum siwano andirɗen non o luppi ngurdam pomayanke janɗam ka alijanna. Hino yurmi tawandema taarika makko on ko ni lannitori. Miɗo tañƴini wondema ngurdam ɗam hakkunde ma e annabi Isa no mari fuɗɗode e timmode. Timmode moƴƴere ɗaɓɓu toroɗa si tawi goɗɗum alaka nder ngurdam ma ko waɗuɗa yeeso annabi Isa. Ko Husainatu wonno e yewtude mi weltanike ma fii ko heɗitiɗa ko hiɗen e saayi.